ni United Opposition orena kio kundi kimwe kia ODM nyakio kionenie kathari gakio. United amwe na boi bethirite baitiria kweta no bakaloamio kindana na Rais Ruto tariki 10 mweri Jwenana 2027 nyanyuma ya bioria biandike bandeto na inyakumenerwa ni Rais William Ruto, Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i na Eugene Wamalwa ibwatongere banjore bakiwa bakaloamio mwewo kwithira akiruirete kio Rais 2027 nuwe kona kanikirwa bendera hii. Kikyo kiuria getu utuko bwerware tukienda kumenya kulingana na uwe nuwe kona no batere kwithira gichalwa na United Opposition kwithira kiruira gite kia urais no kona United Opposition ni batere kwithira kinekira bendera ya kuruirete kio Rais 2027 rikana kwithira kiaraniria batu kulukira namba yetu SMS ni 23578235578 na twatiri tukwithira tukithoma gichoki yaku obragio tukinyela yeye moja jara tukutranirite utuko bwerwari Yareto kudhuania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kena weka yekaro na kariba marima kwa redia wagirethe bondera seani thimurandi yorabaku wa yokayokia miakele. DP Kindiki kumeneria siasa ira kwathira ni siasa cia kweria kwathurana Kirimara. Rotera ruragani kwenda kweya wokaria kimichemanio yo bakiolota thirikari ni utumira enyangia kwaragania michemanio yo. Agari ntereti ya nduru sabu roire rwarera kwa mukirote thio wabia kure ore mpara yonekete obaromera. Ketheka mutegere Wero TV na nguchokire nkatho chia mwanya no tubakona kanyaga kuatana badu kinde tochieto nibeto awini wa Kinyero na monanilia wetu wa mathithio tukobwerwari Imorin Kiremi. Tukiambiriria ni ati nende kwina wiregiro bwa murandi jwandarasiani thio kinyanila na boni nyuma ya rwanyirwa barabara nene kena weka muchemanio na mabitha ba obangania bwa thirikari kumagie sub-county ya Muthambi kena ibachokete beka yikarona karintere chemithero ibokienda kwithira bakioyania maoni jo ukonia murandi jo jurajurio yua kwithira bakiagirithia ndarasa ya bratutariri mwandiki wetu Andeto Martin Mugambi. Kiatho gitwe gitirinya na rurarura twire kwinorwa ndagachayani thiende rwonete mwambukiria na kwambiria. Ule muda ambao umewekwa wa kandarasi ni miezi 24. That is approximately 2 years. Naomba mkubali kuanzia kesho the engineers they move to the ground so that we can have the work done as fast as possible. Tongoria na thondeki ba barabara nene ndeni ya nthiguru ya Kenya bakiama gia kena imunthi bakinyite na gutinda mbari cia wandi ya Muthambi gicigo mbunge kia mara kurikana na kariko bera burari kuthina mbere kenda kwambiria ndagacha ya muro wa nithi. We are doing a road component starting from the Marima side and also touching on the Mideru side. The gradient is fairly very safe, 1.2%, and that is fairly almost like flat. So we don't expect after this project to be completed to have such kind of heinous accidents that we have had as a result of the human element and all that. Ringana na mainjinia baba bake na barabara eno ekarunga mwakenda kuthirithio rona kunyianyia mendamo merungamia kwa mita 800. Is part of a project spanning 2.7 kilometers, and the bridge itself is going to be 880 meters on a straight portion. The bridge has been a source of safety concern. There are many lives which have been lost over the years,
as a result of the many curves and the descents and steep grades that we have on this section of the Embu Meru Road. Kũringana nabo barabara ĩno ĩgakorũkĩire igũrũ ĩkĩrĩtwo ikingi kuma mbarĩtia marima na kũgwa mbarĩtia mĩtherũ igĩkĩrwa kamera na nkinya borichi bakũraithagĩra nkari na nkinya kũrũkĩri babarabara-inĩ ĩno mathaa 24. We'll have police roadblocks, police check on the Marima side, and again on the Mideru side, and speed cameras to check on the speed of the vehicles as they traverse that section. Those who will be found to be exceeding the limits of the bridge speed, 70 kilometers per hour, would actually be arrested and charged in court. Bwirigiro bobo akari bora twire nkoroni cia wende bukionekanaga ata kabore akube kuingwa. Tangia nikiwa kijana mdogo, hii daraja ya Nithi imekuwa problem kwetu. Watu wetu wameenda, watu kutoka mbali wamekuja wameendea pale, na tunashukuru serikali yetu ya wakati huu. Lakini omde tugacokeria thirikari ngatho na ntone tukwana twina kawelo na tugwitikia no tukwana contract acio mde na tatuka ba kubarikeria tonu bombridge kero kari ne tugwitikia nduko yuba twa within 24 months bridge wekero yatuika kuthira na ntuka batenda ya gukwira hantu au. Kĩribotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Nyuma ya mutino ya Monki yurayo atierere ploti yelechiete Jumapili tariki 15 nende mwekuro mwene nyumbera Monki yoambirĩrie na ichumirĩte kwaririe kare nolotete Borithi akiwa ibaba mwikire mpine na bare omuthikira ariobera na atiete ankanete ngasno tugwekio are kwambiriria kurua iromba rĩa kinende nikiaipoa kuthoya ikare karibu kenda mabitha ba Borithi barabethire baimuwata kuthiatwa ni njira ya watho ya buratotarĩrwo mwandiki wetu Andeto Nicholas Chabari. Tikale bale utuku bakoya baya kindu da idhano nusu bawata morora bamukuria aimbaeni abela kanchoke mpinga nyumba barea baraitanue nibo betumeta chare ukuma nonto bako dadara muntu pakija muntu aitayisa aoria ainga nyumba Oboibo koje barutagwa ane akariba ataoni ya maili 3 ntugo ya Jumapili tariki 15 nyuma ya mwanki igokera otugo bagokya Jumapili eno na kobethia nyumba cha meta ajere nyuma ya mware omo kumenyekana ta Anglori igaki kugwatwa ane mabitha abaokaria na atiga angasi igakana anyomba nyumba ya tigiro ya gwata amwanki na ya tigira ikirete asara enene ende bakiromba ochonkoni bothinambe na kuruthika kire mabitha baba wa mwana otethio na bukuruthika kire anto baba aringithikire ne mwanki ojo ndeta kurua chai bekwa baba rash bekira mitongi bekira ntobia kwa garine baitanyo na ndeko na kwako kuyanda bera kwako kuyaba mbere hapo si kwako kuna chomeka ndabera hapo ni kwangu no ntinda tete gas riko ina roho komba bile ndabera kwako kuyana bare nguluki ba bendelea uni still we town antugunya ntayere ntuku bandari resel ndeko rara sel royo palokelia na batambere the reason why bantu ba lokelia pambera report on Wednesday mbeye ndabori na ntu lokelia pambera kamba yetwe nda orankeya ke rabinda nda wateria nda pangwete abio ndio nikolomba thirikari nene ingilia ke poa na askari wa muringene ba kiru atua kita Borisi asareti kioneka ntu nda bere ba release betankore stima na gas barea nikolomba thirikari yotela nene elweli askari baba na mantu ya tibui ya kutabatena binadamu bayo kuri atuere kwana ntu mea mantu baba thi mantu akunyama sana awana hutu todo ba na muntu bagelo le sister oda ira bera kuna ngasi ndathia nyumba baketa ba kayukiatua ba muchogi nyetha imanda are nio rabati batiro musikiza nyetha iro bara buthe dio batiro musikiza muntu ana right odigero nyetha ni atathi tendene Kenya bonge na buo ngabana to na to loele na ritho etha mbese cie tho citetha cia ntu bara barona mathina cie kire batue kenda ifindi wa kuma kire woni nyumba ekwa na kombori baba komborete kwa maili 3 Gembe Central Peter Nicholas Chabari.
Kamiti iremurika matalia yo kinyanilia kiroto gya 2030 ni kitemiro kanyene gatutano kiekumbana kimanto kathomba yaraya batire kwithiria kinyaniletwe mbere ya miaka ina yeyete yamwe ya manto yani amwe na kuthia motungata ya thirikari na kuomba kuyakinyela okulukira mitandao ya kinende oyani Bwangwe na yangi kathomba. Kaunti ya Murang'a etongeretie kiomba ni boya thiatirwa ni Nakuru, riu kaunti ya Kiambu, Kisumu, riu kaunti ya Meru. Anthony Kathinyano wina riboti euna njira ikinyanirite. Kiamia kuingia mendekithia makiroto kiande ya Kenya kia mwaka wa 2030 liu ni kathite thirikari ya kaunti ya Meru ndi ya gavana Mutumanto Edinkia no ntubwa thirikari no kwithirwa ya gatano kiroto miribwa mutandao kwa kariba Meru tungata bwega utumilibwa ICT kiritengo jia thirikari amono ejani Bwangugi nkiamenia kiroto kia mwaka wa 2030 ikianagira kaunti ya Murang'a ile ya mbele ithingatitwe ni kaunti ya Nakuru, Kiambu amona kaunti ya Kisumu. Meru 80.3%, Kisumu 81.2%, Kiambu 83.9%, Nakuru at 87.3%, and on the matrices we chose, for whatever reason, Murang'a turned up with 98.3%. Na bakuga batu turi Meru itwitete ngugi njaga na batu nengera max 83%, which is A. Na batu itogwitikia turi student yo bateatitie no ndukimanto yara maingi inya Kenya yonthe irona turi mbere. So it's a journey and we look forward to continuing improving on the services that we are offering so that we can fulfill the promise that we gave to the Mwananchi who elected the Murang'a County government. Kulingana na waziri wa urimi kaunti ya Meru Jenaro Gatangugi, thirikari ya kaunti ya Meru ni thongometie uthurani bwa makethe ma kaunti kana revenue gwitukira ICT waki no thondeki bwa county aggregation and industrial parks untu buria gwetete matunda mangwataniro mbega gatigati ka gavana Mutumanto Edinkia na rais William Ruto. Gatangugi akiongerera kugate thirikari ya kaunti ya Meru ni thongometie urimi gwitukira mutandao. Ki revenue collection yetu turi mbere muno nuntu wa utumira ICT na gutumira digital platform kurita ngugi bukuigwa batwe turi mbere muno mandune kinya ya KAIPS, County Aggregation and Industrial Parks yetu ndirathiriria ngugi na ekeja kuruguro mweri juju by His Excellency the President katunengeri support yenene nuntu bogwitaniria ngugi bubwega kura kurikiri ngabana wetu na His Excellency the President of this country ito ikuthithia kuthima mithetu yetu gutaka fertilizer cietu irio na kinya gutaka mirimo ire rikiri imera bietu wetumaira digital platform kethero ikamera waringana kompisha kana smartphone niko kuonia oreo kinya murimo jora jurikiri kemera kiu na ega suggest ndawa iro bukuira nacio nkiamene kwinga mendekithia makiroto kia mwaka wa 2030 leo ni oriti kaunti ingi kuriunga Meru, Machakos, Kisumu, Kiambu, Nakuru na Murang'a kwithomera na kenda kuthongomia utungata kaunti jao. The 40 counties remaining, please pay a visit to Machakos, Nairobi, Meru, Kisumu, Kiambu, Nakuru and Murang'a counties. Na batu turi kaunti ara twitite nandi ikureta mtu wonde ndene ya gwaka Meru na ikatu mtukuwa tujenge Meru pamoja. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki naaminiretie kiragweta ni siasa cia kwathurana karintere cia Kirimara akiaria ntere cia mbere South Kaita karakuthuya ubwithwa bwa barabara ya Gachoka wetaga Churiri na kururia wagirithwa bwa barabara ya Kangeta. Kindiki na aritete mukana kia siasa baraba kwithira bakiunjia siasa cia ndumena akiuga ni mukaro na wendi bwa Bayoyo Beto. Rita Mwaniki gatumenyithie kuma kaunti-ini iyo. Munini wa muthamaki wa bururi niwe Profesa Kithure Kindiki ni uraruta mabitia ateti a mwena wa uregani aria marauka micemanio ri andu batari na agenda ya uthii wa na mbere. Arauga ateti onthe magirirwo gukorwa na murandi uria marekira andu wakorwo ni marenda gukathurwa gituro wa kionthe kithurano tuthiete. Mtindo ambao tunataka mtindo ya maendeleo, tushindane mambo ya maendeleo. Mimi nijikazane
wale wengine wakazane, na hakuna mtu anatembea hapa hajakuwa na ofisi kubwa kwa serikali. Kwa hivyo wakikuja tutawauliza maswali. Mimi niulizwe yangu, wale wengine waulizwe yao. Sio kuleta propaganda hapa na mambo ya bure. Ama namna gani jamani? Kazi bila kelele. Tufanye kazi bila kelele. Namna hiyo. Na mimi niko chonjo mbaya mbovu. Guku akiuragia andu onthe gwikara ndari ya thirikari niguo kenda muthamaki wa bururi mavote kuleta mirandi ya uthii wa na mbere miena ngurani. Muko kwa tuta kwa sababu ya barabara. Umeingia tuta kwa sababu ya lami yetu. Umeingia tuta. Wacha nione ndio wale wako Nairobi wasikie tumeingia kwa tuta. Na mimi nitazungukana na mambo ya maendeleo hapa. Mimi nitakuja hapa siku mingi hapa mbele sio mpaka mchoke na mimi, kwa sababu hiyo ndio kazi yangu. Ama niko na kazi nyingine? Hata next week nitarudi hapa na mradi mwingine ya maendeleo. The other week mimi narudi hapa. Nataka nirudi nisirudi. Guku akiugaga riu thirikari iri na mbia cia kulivira mirandi ngurani ya uthii wa na mbere kuona kuri na mbia vuva ya utonga wa bururi kuongerereka. Huu ndio ule mwaka ambao mtaona mambo makubwa ambayo yalikuwa yamezuiliwa hapo nyuma kwa sababu ya uchumi. We are going to see a lot of transformation this year between now and December. Barabara zetu zote tumezifufua. Tumelipa madeni ya contractors wale walikuwa wametoka site, ikiwemo hii barabara yetu. Unajua hii barabara yetu ilikuwa imetoka huko sehemu ya Kanywambora ikafika mpaka Siakago. Contractor debts have been paid in full and every contractor now in Kenya is back on site. Right now we have 6,000 kilometers of tarmac across Kenya. Na hii barabara yetu ikiwa moja za zile barabara ambazo contractor amerudi. Ariti miarieno ari mwena wa Kangeta gicigo mbunge kia Mbeere Therero kaunti ya Embu kuria kuruguragia barabara ya kuma Kangeta kuthii Kihumbu-ini iria iri mubango uri wa gwikirwa rami. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ngwataniro ya ruteroregani rwari bokumete ntuko ya yeleke ndionga kaunti ya Kisii na raba minereti minister wa Karia Kipchumba Murkomen na inya rais ni utumiri bwa nyangia kimechimanio yo ya siasa kendo miangaratania ebacho kieteba mineri ya thirikari ni kuangaratania bonene ndo ang'echia kithomo urimi ogima uchumi na inya motungata yangi yetumi ya thirikari ya bratutariri mwandiki wetu Anthony Kibinji. Kama serikali imeshindwa na majukumu yake, peleke hii serikali nyumbani. Asanteni. Ngwataniro ya rutereroregani ni kanukitia nene igeria ria kuangaratanua kwa micemanio itete na mbere kiri kaunti cia Kisii na Nyamira bakierekithiria thirikari kubangania kora kana na kimonimoni goons kwaragania micemanio yao na kiri marietwa ni bagwetete Rais William Ruto hamwe na minister wa Ukaria Dawe Kipchumba Murkomen. I want to tell Murkomen and William Ruto, you don't have enough ammunition to kill 50 million Kenyans. I want to tell William Ruto, you came to power through a popular vote. Somehow along the line you seem to have changed your mind that you can get back to power through guns, bullets, tear gas and goons. It has never worked anywhere, not just in Africa but in the world. The more you disrupt our meetings, the more you kill people, the more you beat elected leaders, the more popular the movement becomes. And I don't know, William Ruto seems to have forgotten. When he was attacked at a church in Keno in early 2022, his politics took a different turn. And the people decided to elect him as president because they didn't want attacks in a house of worship. Hatutaki maneno ya kwenda kukomboa na kurokota watu kucha kuingilia mikutano ya watu, kwa sababu una uhuru wa kufanya siasa yako vile wewe mwenyewe unataka, na kiongozi yeyote ambaye anataka kufanya siasa ya uchafu kama hiyo sisi hatuwezi kukubali. Na kunyamaza, tumenyamaza ni kwa sababu sisi tunaheshimu sheria na tunaheshimu katiba. Na kiri ntuko ejere kiri ndionga eje
Peter Munya nethiritwo akigwatanira nabo na kwarĩria mendekithia jawe za gĩsiasa igitene rĩrĩ. Kenya inahitaji wachapakazi. Saa hii watu tuko nao ni watu wa mdomo tu, mdomo mingi lakini kazi zero. Tunawezaji mtu wa watu wachukue serikali, wakute elimu iko sawasawa waiharibu, wakute afya iko na mashinda kidogo waongeze zaidi waiharibu. Sawasawa? Kila kitu ni kuharibu. Ile ilikuwa inafanya kazi inavunjwa na wizi wa ajabu. As the Honorable Peter Munya has said, I have seen them trying to create AI images that he was meeting Ruto last night. Ruto is in Nairobi. Munya was here in Kisii. By the time we left the stadium, the picture was coming 5 minutes after. I don't know this Kasongo, what kind of movement he has. Riamodhiaba kiromba kari kugwata Fred Matiang'i mbaru jamwaria wa Ntereichi. Sisi tumeamua tangu jana mtupe huyu Dr. Fred Matiang'i. Tutatembea pamoja, tutaenda bega kwa bega hadi turudishe William Ruto wapi? Alafu sasa mtu anakuja kuambia nyinyi ate 2 term. Kwani nyinyi ni wajinga? Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakithinji. Iboya nili nonto boriboti unarikana mutegeri twithirite twikuria kiuria gitu gia ntuku yeruari nukona no United Opposition babatere kwithira bakinenkira bendera ya kurwirete kio Rais 2027 nukona no United Opposition babatere kwithira bakinenkira bendera ya kurwirete kio Rais 2027 kibo baombete kwithira bagitutumira ntumirichio na kiwa kuwa Luweru na itwa kia Rutara andikirite Ndilam County na hiyo bendera ya urais itapeperushwa na Fred Matiang'i. Kwa kuwa Luweru Matiang'i ako sawa ni Dominic Mwerundu. Douglas Muirigi Kumathiro Gaiti ariwa Kalonzo ako sawa. Luweru Americ from Kalingene hakuna hata mmoja anafaa na kuonge kwithira kiwa Tawaben ariwa ni Rais William Ruto. Eta nambere na kwaraniria batu kulokira namba yetu SMS ni 23578 na twatiri tukuthoma yechoke ya kuwa urayo tokinyilame thene yeto ya mbeto. Atonekanya kunogoka nini nduto chokera ni kurwa biashara kumantereche maua baraba ishumiretie gutumiria tariria bakethira bakiyeka mubunge wa mwekuru wa kaunti ya Meru Karambuka Ileme bakiwa mwanka wibethirite bakiona ngwira rutirite akariba Meru nyuma ya kaitati kuraya ogeta kuraya. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyanyi na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium.
kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana nuna bongi kinyabure ku aja meru njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chiontuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Itarira kajira gaku karia wikumairia nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Introducing Go Dream Agriculture by Tafaria Castle and Center for the Arts. Go Dream Agriculture equips students with modern, practical farming skills at the Tafaria Nano Farm. The journey begins by showing students how the arts, such as design and architecture, are applied to create efficient, well-organized, and beautiful farms. Students then learn essential plant care skills, including irrigation, weeding, pruning, fertilization, soil conservation, harvesting, and processing. They go on to learn animal care, covering modern housing, feeding, cleaning, grooming, and pest control. The program also introduces general farm management, including the correct use, care, and storage of farm implements. This experiential learning is enriched through a Tafaria immersion, where students explore the Evolution Science Museum, the arts, the herbarium, and the signature Once Upon a Dream experience at Tafaria Castle. Book your school for Go Dream Agriculture for an unforgettable, hands-on learning for life beyond the classroom. You are invited. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay!
Gakwatu ageni orengi na katho cia mwanya no ntuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu twichokera ni ati oroitikia mubunge wa Ikuru kaunti-ini ya Meru kionekete okuchilia muthutrayo munene ywa gisiasa Ikuru wa biashara kumomaua iba ichumirĩtie kuwata mbaru mubunge orokaririte tikiga itene kaba kiwa na maiba chimete matunda yotongeria pwawe bubuyite ntukwe mwaki nyuma ya Florence Kajuju orokumereria mataitikie kuwa gutino kuyebwa ngwira mamasafi aritite maturene kwa kaita kamya kethatu iraithirite ari utongeriene. Tusemenie na bomushine maua bari atongeria ba Ikuru ntereni isi ya igembe bari uga ibonete ngwise murungamiri wa Ikuru karambuka iremia tiyo ate muringi isari na bari bomusambi basokere akwintro timi ya sokere nchiru Elizabeth Kairemia de tuta na oni bira bya mantora ka memene na arua kana kamerene kadari arire sana otuko ndre kuona skuondi ye Ikuru ba Meru County bate okinya Ikuru 10 batorete gusambulia mwekuru owetwa Elizabeth Kairemia nkathe mwekuru ete mwanonda kano mongo imagine ngasokeria barabara uwa atiri Elizabeth Karambuka Kairemia na nkairwa milioni 83 Karambuka Kairemia atenenkairwa milioni 83 Karambuka Kairemia anenkairwa milioni 63 ndivaendi mpae constituency ingi kenda milioni mwanja woni ndenoko yende Eunice Kalingo Kairemia na iketiana skuru twana toravana rabo ikundi bira Karambuka Kairemia etembesa ntiomba inyo bitala nanga mukayosia bokaritirwa mbicha nara ikakia ikundi akaikiria mbesa nende babure December sionde na tanana December sionde ibokubwa na tanana bandaka bore enda Kairemia endelea na siasa loikana bore enda turitira ngoe chimiwa berere tafadhali Kairemia heshima yetekia women rep te vankasi ike kareri kabisa reka no bua oni biwa atere orora tumete Ikuru baburu batumete na botunite bothoku no nto mama safi na kultangwe na ndiate gembe no thinkoni ngwecia mama safi weye botuthiate nyuma tobonie ngwecia mama safi kwetu na bomethetiana around site ya mana yana batu kumenya batu na wakire nyana baba anto baba inge nyumba batio siomba na ninde na kinya ukenda uwe ngekulire ndrone no ndone ngekulite komya bokuwa no to botamenya bokuwa no ndo ibo tumura bokario sia kana watu mura botisio nekenda bothokirie to da mwashimiwa Karambuka Kairemia no to karambu na kutranto ngoe karambu atena atiriana manywe yara ya betakiwa oni ndethia ngwecia kisia mathithio ninko bora bosoki ntomo Ikuru barabara rie TV no tuko bakethoka ya mwasimu wetu na bati twetereta 2027 Karambuka Kairemia tumosokere na karambu tumbi tukuona githomethia twana ntiwa nitukuona kerita ngwe kinya aeta kuokolea bara ninde utena wate weta na Karambuka Kairemia Dennis Mugendi Weru TV mushine o maua kaunti ya Meru Kongina kuone ati kundigete ya thirikari giragisekene muno ya Seaford Kenya ikiete gioteithio kienjeire rumiri ni kiara montere chianduru sabo wa dini ya rwiriro rera ntere ni chionekete kuringika ni mparabo nene kuthiatira kaita kara ya gutena mbura ya kwana ya buratotariru mwandiki wetu ande toga Kimutegi Ontobobo bwake iborothe mwerekithia muneno gikundi gite kia thirikari Seaford Kenya no Margaret Kiara urari ongerete kundi mwanya bia kumaruiriro rera na kirua na ariko banenkererio bia msanda gitumi na ate wandino ni mweche wandi kumaborere ringithitwa nene yora okauka nyinti ntwe na kwira tuge twe ka kire muntu wo especially ikundi bia tugutabia ngoge tote wambaye utagita na bakwamba ko mathera nigo ko marike bia atori kate uroi so na ndira tugere okauka nintini twatarete family nkaisana lakini wata oke community aba kwa twithe twe na thina ira tuga okauka nintini go tukagana twithe turi kio ketho itukwe maka igere twithe tukiomba kuria kate uroi tugaitejera magita ya ira wetha oke okaninga mwana mona yoka moyo kwa na kurugira mbi
Ekitare no mwanka wetu okendera kwekira karenjie mwana no tubatwa kato kibone tutena weregero ana no bakwe nkoro no bakagetanuka nkuruki mangireti na kuromba nkinya ntu bawendi bwega mwe na atongoria batonyere bawatanie ndo eno nontu antu binyeretwe muno iura tukaromba tubeto ona muntu ari babenda bibinge kakyo kedwa na mpese nyingi so na omba kunenkera nela jo to familia nyingi mero thai chena thina bya kora jo to kutara urete yala thai gokura mbura yenda ndetera urete ngani dale ekabe turete ngani no tu miaga season yerenge teje twaketha thithiri erenge abyagitokere indetora ya mukirito na gikeno kinene na kariba baba kiuga bakuringwa kauro kanene ma aina ndo tugwewa iro bibinge sana ikundi byothe bira birungamirisi fondi na aturi bangera tubagotha tukare bakora atukubira bathari mwe na bongerwe sana nitugomenya antu bangi nyo batetheria antu bana ajo gutina mbeu nyo gutina bya kuria kena antu bana baba kwithwa bakiona mbeu kwanda ndigwe nyao kurira kana kuigwa kurira methori ja wendo na ja kugwirwa muno ambe organization yes fondi bwega amona director wetu Margaret kututethia akona itwagirite kuona bya kuruma kiu kanini tuona tukura murungu abatethie na abatongerie kuma giciko mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia weru nyokambitaga ki Mutegi Intere chia limbuku ibergeri kugunikana ye karokia mwanya kira giatetheria antu baraba umete njete wichiomba bari antu bamawathi na antu bakurukendo baringa njeki antu banana tayari barikite kwithira bakigunikana mburi baele bakinenkirwa nguku na inyabia kurea na nguo bibionde bikiuma kianto bawendi bopoya Nicholas Chabare katumenyethio Haya Murungu akutharime na njira imwe ya gutetheria mwingi urota kwibombera ntura ya alimbuku sakiti ya akathelwa gukurukira ithugania Reverend Jacob Kaiga ikwanjiritwe gikaro gya kuthina mbere utethagiria antu ubarabata kwibombera na njira ya kubanenkera abya kurea na kinya kubanenkera into obingi mwanya tanguo nekenda bathina mbere na kwithira baisasa wa kinyabo muturireni na ndi murengo lengo ya project yetu ni antu beya baekira nguo baba tena nguo baba tena bya kuria bakaeta na byonja ciao na twina mburi twabanenkera narua ira ya batethagia kuoneria na kinya kuona fees ya skuru batu twitanite na moroto yo Jesu urawire bwete kiri baraba tu chiumba na baukirie arawa ndai na mpara burampairo ndai na nyonta burankundia roje tugira Mulungu ibwa no ntobakiroto ku yake na tukasupport tui community nonto i center ya utethia community baraba tina bya kuria ontori ndi kwanje kwe ya itarerea ndira kwina mpara kuwende antu abengi bakaombo tethaka gucokeria mwathani nkatho no tunyabo kaiya kuona keye karone keke limbuko utethia ngekoriri to ciomba na inya kurwa to ciomba na inya twana tatu tena baina na tutena bethe ana towa ko ke mundo na mbori kona byo kama ina twana twakwa na njoke nkazo kuigwa ya Mungu bakiuga mworoto uju no tigira kira muntu na kuthina mbere na gukira na kinya barabata na byo bakwibigwa baisasa wa kire miterere yao na arende bakuromba kinya ntu bagwendi boya bathina mbere na kureta into obiaba na byo na bira batotomera ne kenda bithina mbere kuuna antu bangi indiro gatethia muntura utuciumba imwathani otethia tukuromba baba ndo tethania tutena sponsor uro tutethagia ni antu bongo abakea bakona mo batu na ndoke akwithirwa muntu wenthe na kuibwa endo tutethia na nguo na irio na mbecha buturetere na tutukaita na mbere kucho antu na nja ciao na bakia aja nikenda tubo batethia baraba tu chiumba moroto yoa senteje ni ukiria mtu noronge wethwa wina bio we uongi at least kutuika wewe inabia kura norero nyiri na kwena muturi oku wena mpara buru re extreme na utebia kura na bio nya Biblia ni uturatiri witikio butina mathithi ibuku ingwitikia antu batu ba change bakamenya omuntu ni bobu botethania na kwendana kuma lembo ko Gembe Central Peter Class Chabare wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero
Na nendea twithia tugiukuma biashara-ini na araki muchemanio jo mwaka yosaku ya Golden Pillar igutumiritwe kuwata dividends na gichunche gie 12 kia igana mungana yuande yue milioni 41 hulwamiri bwa sako ibwetete kwiritanirie kwa memba yakio gitumite gukethira gukionekana machiara ya mea mutugikare nethirite agikinya muchemanio neyo gatumenyithie chatariria Muthenya jwanarua kiri mushemano jwa NGM jwa tongeria Golden Pillar Sacco Godfrey Mburi orane mukarigite wa Sacco je na atumirite member benashas bakamukira dividend na gichunchi gya 12 kuma kirigana mbeca irani milioni 41 akiuga kuona gichunchi giki ni member bashumite kujukia na kurea roni ruria baejanaga ukarea na gichunchi gya 10 gaturuma 75 ku maintain dividends ya 12% na ku retain 12% ni handwork nguge nene muno tweetete kenda tumba ku mobilize funds cia members na twitumira twamba gutuma kuitumira bwega kiri expenses zetu nacho na twamba gutigaria something to go back to the members member kenda bomba kuwirirwa investment yao. Wetega ira dividend ira tumbite ocia mwaka juu is around 40 million. 41 million. So 41 million yetete mibukone ya members betu na ibombite kuthaba iromba run empowerment nene mono. CEO wa Sacco eje Winifred Makena na ugite Golden Pillar netete na mbere ukuraboga kumarire ambiririe akiuga mwaka jone bongerete amemba ngirinya Golden Pillar isako ere gukura mono ndene ya Meru na yenderete kugwatira the livelihood ya economy ya Meru kwa uro tichiungite na Golden Pillar. We welcome them to come and be part of us. Nikaninya tukomba ku empower na bakomba kinyabongwa ku develop their livelihood. Agari ni bore itogwita na mbere wika mithitho yao kiri Sacco na mono kwithira bakigura shares nontu ni ciciaranaga mwanka ibachumi batonya Sacco ne ndikenda tukomba ku invest gukurukira shares nontu muntu wonde ura wina share ciawe na arua niyo inyewe ria kwithirwa ari nayo nontu janarua twandikira dividends cietu na that 12% muntu ria kethirwa ena share cio cia milioni 1 akana na mbeca kithumba na muthiene Sacco ije tiga kigwikira member bao mbeca giki ni kiguni kingi kira bethagira bakinenkanira kwina advantages ka baita ingi muno ira turi na cio cia Golden Pillar Sacco nontu gitarira mumemba wetu arusi mwendwa wao ari ndene ya Sacco batu ituritaniritie Sacco ni setete kigina kia 50,000 kira tugwita kuga na kyo pole na au nja cienu ko itukuria members barabari na au mekana barabati members batonye kenda bona iba gutetheka kaiba ku benefits na 50,000 eje tugwita tukieja na gakiri barabe na misiba kana barabonete ontu bubu nja ciao kiripotera ndeto cia weru kwari etwa ni mutuge kare wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru Kathochi mwanya muno kiwe mutugi kare kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chietu chentukwerwa ringa kwendera kaita kiano tukubupweya urimbeto wa wini wa kinyeru mwonanilie wetu wa mathithio tukubwerwa reo kari Maureen Kirimi tware turiotiana kanini kamubango ya nyontoka yura uretairwa ni mwandiki wetu wa ndeto mwenda H the pilot noende ndireba wa mubango yontuku yerwa reo kari Captain Godi mubango ya nyontoka yoeja ntuku chionde chia kiumia kwambiriria thaa 10 ciogoro mwanka thaa 1. Aide Jodi safi tulivu tu Ogorogo dhongi bantuko ya Jumanne Shukuru Jalali kwa mengi mazuri zaidi Arani anandio kulukira SMS line 23578 Kalo kulukira fan page ya Captain Godi the Patron Fan page ya Weru FM 96.4
hapa ni nyumbani. Usikuwa na pressure ndugu yangu, kama ndio njia nyumbani, unatulia tu tuli unakwenda nyumbani taratibu. Utake tokeo bati kio chumbro kwa robo ndugu yangu, unatulia tu. Utikiriti Weru FM. Mimi niko hapa tu nikupatia burudani ya jioni ukiwa kumetulia tuli ndugu yangu kwa raha zako. I know I don't look at SMS line 2357 to fan page ya Weru FM ni 04. Team calling 07209268 for team calling. Time to just enjoy yourself this evening. Kena nende wanite kwa kunja umeka headphone nyumbani ndugu yangu, earphone kwa masikio, tulia tuli. Maybe hasa Februari imejipa ama imekosa kujipa, kuna kesho bado. Imani muhimu. Ahora wari gavana wa mbere wa Meru Peter Munya ngona kiweruari either thirikari kari mechama ni toka na tumikari tutuingwa kahuli mbiu.